Gawarhirwe Baishenkurubo, ekitongole cha National Agricultural Research Organization naro mwaka gwa 2080 ukoraho demonstration farm na bwanyuma ekitongole ekikukyagenzire itakeri lyaheebwayo mu mikono y'egombora ya Muramba. Bwanyuma bunagana kuyahirwe town council mwaka gwa 2018 ombintu ebibagiheire bagihera mu itaka eryamazi ba demonstration farm. Na bwanyuma ebiro bina ebyokwezi kwa 11 mwaka gwa 2022 orumeya wa Bunagana Town Council Ismail Ndayambaje akahandike barha arikushaba chairperson w'entebe ya katano aba district ya Kisoro Abebembezi ukugira byashobora abutekereza na hitakeri ekibizimana atarakozire. Abembezi ba Town Council ya Bunagana betombetera abembezi ba district ya Kisoro abo kupangisa itaka ryabo arizi batabandize kubebuzaho kurigira chairperson w'entebe yo kubanza abamazi baser igiru kushango mu Town Council ya Bunagana Leo Niyibizi w'imyaka 64 nagira ngo itakeri tirine chapa cyona kugarika hewayo Baishenkurubo budabwe cyo baza gukorekera kubasika cyona kurebeka ngo itaka ryabo ryapanyiswa harizi beitoteireho no kuritunda yakoreshwaga no misi ni boyitango ni naro yarikoreshaga kijya na agriculture yakoreshaga ngaha bahingagamo ibimundi bagahingamo amajani batiramo n'intoki bigezaho naro bigezaho bayikendereye itakarisigari anda Muramba sub county ayi kurikoresha bigezaho Town Council ijemo imaze kuza bamaze kuba Town Council ijemo Bunagana Town Council Muramba sub county iri handing over to Bunagana Town Council. Ubwo abaceza ngaho abantu batangira gukora iki kurikoresha hagira batangira kubaza abantu tubone ko dutu baje kuzitira kahita gatuno rya Town Council none tubonye umunsi baraje harimo n'icapa cya Town Council cyo barashize mu kitaka baraje bagishinguye barajana ndora bashize mu isoko batajyabona gane kasoko batangiye guharura baraje bagarika abantu ariko itaka twego dushaka itaka nyago dushikirije twakwemera itaka rya Town Council kuko ni muri turi ku district. Biyo bikiri aho meya wa Town Council ya Bunagana Ismail Ndayambaje nagira ngo Town Council neza kwebuza hari solicitor general ukubahabura yabita kariyeri ya Town Council n'ingariri ya district. Aba werete creation nabo bari gukereminga ngiritaka ngo ni rya ministry ya agriculture. District nayo ikavuga ngo amataka ngo naga district. Kandi twebwe nka Bunagana Town Council natwe turi mu district. Sinzi mwe niba mutari mu district ya Kisoro ba Bunagana. Muri abaturage ba Kisoro district. None mubonye government ije kwirwanya mutekereza iki? Abandu baturage abarumu Yakobose baganda w'imyaka 55 Pamela Chomugisha urkansara habwa wadi ya Bunagana John Bosco Mugisha w'imyaka 5 bakanise cy'abebembezi ba district ukwenda kutwara itaka ryabo kandi ubu babihirwe egombora ya Muramba uba abantu batunga Town Council. Eko mu itaka ry'abandi yabasokuru ntari ry'abazungu bakora munasa kubatiza uko yatumye abazungu bakunda hano habaga hamazi hano muri maziba habaga hamazi nubuga cyane mu manyi itaka navutse sanga rikoreshwaga dufitanye farm ariko iyo farm abantu ba benefitingagamo n'abantu baturiye hano hino iyi farm ariko Town Council ya Bunagana yafashe umwanzuro mwiza wo kugira ngo iri taka turikoreshe ka government riduhuze atarisi dushiremo agatare kubera hari abagore babaga bahenereje mu muhare imodoka kabanyura ku kibuno. Njewe ntinjira mu council dufite itegeko rigenga amataka lokoro action iri kuvuga ngo amataka gose umutungo wose ibintu byose byaturutse kugomborora bifite ku bya Town Council kwaba umusoro gwaba mataka byose bifite ku bya Town Council. Iryo tegeko twagendeyeho riradukomeza twumva ko dufite ko nayo taka nk'irya Town Council. Ubwaberi naganiraho n'abanyamakuru ababeyi batamuteireho kamera Hajima Yanja Badru
uri mukuru w'abakozi mu district ya Kisoro ashoborera ngwitaka eri kutongandwa neri ya district ya Kisoro ati onko kushaba bakwebembera town council ya Bunagana ukureta ekyandiko cyona ekirikworeka ngu nitaka neri yabo makuraga gasha kwa Adoni Atweire aba Sky TV agenshonga